Agi machu ohumgi firal ihan hanbo ina India gi laimaida 𝗟𝗘𝗜𝗠𝗠 force na pahankiba numit adubu ningsingduna marfu suba anniversary of flag hoisting digi thoram INA Martyrs Memorial Complex Moirangda INA War Museum cum Library Moirang Department of Art and Culture Government of Manipur amadi INA Local Advisory Committee Moirang na sinduna ngasi flag hosting gi thoram pangthokhrei thoram aduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor N Lokendra Art and Culture Government of Manipur gi Commissioner M Joy Singh Retired Lieutenant General L Nisikanta amadi Moirang College Retired Principal A 𝗟𝗘𝗜𝗜 𝗠𝗏𝗏 atoiba mitung sing oina saruyaki thoramadda akhang ahikyana su INA linkat khiba Subhash Chandra Bose na ningtamba India oina ba hotna khiba amadi Manipur gi Moirang degi mahaki tung induna yaw khiba athoba singi punsi wari liduna miyam puna wakhal taminaki Netaji Subhash Chandra Bose na lutingduna 𝗟𝗘𝗜𝗠𝗠 force ki Iho-kiba amadi India bo ning tamna ba hotna bada thengna kiba lan amadi India gi laimaida ahan boina Moirang da ning tamlaba India gi ahan ba tricolor flag yungkhat kibagi wari liba photo exhibition amasu pangthoki loinana Netaji Subhash Chandra Bose ki punshi wari amadi 𝗟𝗘𝗜𝗠𝗠 force ki wari yawba lairik amasu phongki thoramaduga mari leinana Professor N Lokendra na phongdo kibada India gi freedom movement da atopa freedom fighter kya su thoglaki adubu mayam dagi khara tongan bo oina Subhash Chandra Bose na India gi wamada चलगा जापानीज लानमी सिंह अमदी इंडिया मचा ब्रिटिश आर्मी दगी तोगलगलगा लैबे सिंह पुनसिनदुना फ्रीडम मूवमेंट सागत के मयाम असी पुनसिनबा अपुनबा पंगल सागतनबा होटनकी सकलोन कया लौबा ngamba लुटिंगबा असी लैरंबना INA ना इंडिया गी फ्रीडम मूवमेंट सागतपदा ngakpigani इंडिया गी फ्रीडम मूवमेंट सागतपदा अचौबा mateंग ओइखी मसी हौरकलिबा मिरोलदसु खंगहनबा असिगुंबा थौरम असी पांगथोकपा यामना मरु ओइ हाइखी Politics dalam matanda, memangnya dari bagai leader negara, kali hanya India ki posisi kali hanya kali ke transfer of power di mana mereka hire yang seriously British government cina, saya ki apa yang jenengan sekarang dah hire juga. Red Fort tu lagi INA ki trial cina, India anu kalau lagi consciousness ke, di sini sudah participate oriba actively fight oriba British Indian Army sini amuhna colonial government British government sini masih season nama tu yaro itu opok lori. Aduna asum yang kebab atu British Indian Army sini kali ba apa British government India ki support korang terjadi. Kerana bohongga apa British colony se masih punya administrator ka control ka, apa yang tadi kaya semua within the British government.